Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, Minwan Ramangi, Hakerdob Ying Jongpi. Kikina kebelapa siak examen staff nurse kebelapa penlong dekat Sarkar Jilla, lima ketenat kekoi kakia, kelakar dekat Sarkar, berkumjuk ru ye ketenat DHS bagi dibanyak bet syakmat, bantung kamno kumlada ban penmi ye result hau benai nai lur mentau senam. Habakran bat kelap patai kubor ba imar benyang ula pentip bagi Sarkar la penmi hak alprasrek kata hak kapor men step bat kuwi hak kapor jan miet bat kebaar kedai hak lai potrek unai lur. Syuk-syuk gini kena kibla mi kerteng hakan di result staff nurse kelapin pauru bagur kompenya ya kan di examen kalong ke bekoj basuba ledan ru kinong ringdur yang man away candidate betho examen. Syuk-syuk le thu bagi pos belat hakam nurse kidan chispa ndip sautli kalba kinang tho examen kidan hadu sana jartam bat guru kompen mi result hak banding kong kelapin mi ya kiba pas kilong laisha berhadian chi pos ngi kisapin mi katkum gajing la jongka pos. Saya berbahasa ini nak kalian kini kita pas kuat baka Sarkar kalian baka dia just kalian cekat yang negara dengan proses nama ngatrai nama roh ini pas dekat jentri sistem dekat jentri kuat dengan ini nak dot buat juru mo men insure ketua ini ki bobon ki baik ki baik thọ exam kita dengan setir lah ini ke exam long fair ni te kendiat ladangi pek harus nem araja khatnyo araja kendai ya ke exam ke ba la conduct tak DHS satu report ban recruit ki staff nurse ki itu report ladangi pek ya ke result ke ba ki penmi betek tang ya kerteng jongki shortlist candidate te nanta ngim juri ki marks jongki report te nanta ka question paper ngim la onra tu debat ka result ladangi pek ke ba mi itu disnam ni hapan up daki benai daki senam malah tangi kan mau ban pej haus senam araja rapoi adan ka recruitment biang ka BD bagi staff nasi ka keteng jong kini ki candidate la shortlist betul itu take ki bedai ban ka ku bajing dan coba post but ka marks la pani tang jong ki te nim hati ki por nim la ban tip manol ba wan syakmat kini ki nim tip ba kita ki we candidate pat ki yo ka marks mereka kalau syum beli betanya ke Mars jom kini kita qualified dan kita select ke pos. Te nanti ada lagi kan mau hawa acara kue result kami hadiah cisnan. Aku tu por itu ada kue marsi ini mereka result pat kami hadiah cisnan. Te lagi pet pat ya kini ke company nya kini ke exam kepada acara besar. New iba ke nakalian ke board kapag penyak kini ke exam kila lawan kami ke result di stadium kapag yung patsi ikut menurut hati por di baladam te nangta ke kini ke kenti kapag mentang yo aku bandra kini jikeli jungi di sini bat ni la lalu cross check tu ya ki jumpa aku bagi latho tu ka por te nangta ke answer kiru ke por bagi peni ke result ke answer kiru tidak ai kini por nangta bat ladangi kuat bangin cek kita ki cuba bini air nilai cek lembak itu ke answer ki ke ba lain ke bodi ba akan kenti ba mentai ni iru yang ni ke jingdon jong kita grievance ke ba lada ki candidate ba kinu candidate ki bang sohun ya ka marks le jong ki ba kuat ban pej kita ka marks jong ki kila ban tho da kamir sa DHS ba sa ka bod ba mentai kinsa sa khot ba ban pej kita ki ke para jong tikini ki baro ki ba ni syam ba ngilap kini ka senang ko mentar ka ba ni ba kamdan ke syam dat ba kini kencing ya kini kencing penya ke exam ko ka ya pe ya ti nomor ba kapor ni tho exam ki don kini ki ba kencing ring dor na kita videography ba nyam ye we candidate ba wan man tho kini exam te na kalian jungi hinginget ba kencing pas jong kini ke exam kini beling ba ka jingtresh tong ada limpa kecil trestom kamdan kalau mengisi tab tu lalu dan kiki pasal dan nomor ni suntuk hiba kapos pada si sepanduk saudi dapat kinong to exam kalau kau syaka salah jawab real jawab na te bat kecil nimong apa kesuk mereka nila mau maka kecil ke bala set ke bot ke bat
paling orang kita nomor bangi ki max ke ba skor ki kandidat ki bayo syakmat eru ki dai prapusan undan welu bayo kendai potion tingi sutu ba ka jingele ka bajor kan nomor ba post ka duna ka ba ulong tro bi bot te ngaso ba ka dai ka jing tresh to bi bagi yo ka ni ka kam te ngaso ba ka kalian cuni ni nget pet ba ka dai ka tahi bat ni issue kwa ban request ya ka government ba dia ka bot ba ka di adjust ba kini ada syakmat ki ni ka proses but makin kinum pensilam show ketika recruitment proses nomor kibadai hok ikin yo bat kita hin sombar kidebam yo ikin ka ketika part juga DHS meeting ni tangki nong ya exam ti hakabeli bakato ngathai ki DHS kala penmi ek news pada pipet hakitu kila clarify hi ki baro khat ki issues tani ki doubts ki done regarding the result kila penmi hi maki kila clarify hi maki tingi nimdan part e hakabeli bakata tingi ke proses ka jimut ke bangidon hani keritang kata hi kawai long bangin kerpat ki board ki bahlor ki higher authorities ba kinsmo bha banung delay lagi postpone ya kata physical verification kumbaki lai posh post ni tingi ru corporate kata ka post ni hendrai long hadian jo kata ni kermen bagi akhmi nanti bakani ka recruitment process kan ya chakman tan tahi shwa bangin ni shakmat ru ni ru iso khia we iso ka bor ba don kum kata ka jingmi jom tadi ro nomor di bakal to exam hendrai la depi pe to kalap te por to si na kalian ka bot ki ada bang syai kata bakam don ye ku kata mereka dia kecing bakala, pada kecing sontok bakala nak kalian ki kandidat hi kaba mi ketu ke isu ke buki orang don mereka ulah berkata. Ya kata ru nadeka nak kalian kapot nak try pilai hi bagi pada pensyai bagi laku baru bakadon katakan typing error dan technical error ke BD barban display itu ki result mereka kata akan dan cerita BD mereka result. Tika di lupa sin ka beningkong kan bagi peni ek marks menu kim ju peni ek marks ngai ha gane kan tika bamentare paro ha ki candidates ki yo ban pet la ki jonki marks ti ne lor kata la da ki dang dan issue ki dang sngo ba kani ka marks ba ngai yo kim sngo pun ki la ban tho sha ta ka grievance cell te ko baki la ajing shan po DHS baki pet ru ye ko ya marshi la jong la kaya hab ni am kata ka jing dawa ka jonki ke ti what's more transparent than that no la yo pet ka answer sheet la jong la yo pet ka marks la jong ti kata hi ngat ka transparency the result ki pemilut ko bajule ki kimi ru ki jadi examination bangile ki pemilut ki marks so bar ki candidate tinang tu ki shortlist tangi ki eligible ken tangi ki nadu ki highest hadu kata long ki ai kunta ha ta dur ken re ki result bar ki la pemilut hadin ko tu ki marks ya kata ni nama penting kata lah itu di kandidat jadi pas nama PE ka result ko ni kini kan kiro nomor ki mas tingin nyimito mano ki turu long nyimito te ki yo ka no ni ki pas ni pele kata ni lama te mo na kalian ka pun na try to see tidak ada baik ka numbers ka no ngim lawan yo exact nomor ni tip nomor berapa ni check result kemudian ni ka serial nomor itu dibanding nyong we la mark la pun te ka kum ka nakabot itu si la pensai kila ai ki numbers ki badai exact hakabedi bagi bapas deh ki peni ya kades tanya kita ki qualified hakabani pom kapos kadon cis pa andro kusau hendai ki peni ki qualified klam peni tang cis pa andro kusau ki peni no laisha itu ka number of post te hendai nang te hadian pada ya kato ki EI notification ki ombak kato kades ke bagi peni kala stan cancel te hadian ka suppose ni kin sa peni ya ka fresh one ke bagi khot not tang ya ki ki as per the vacancy ken kemudian cis pa andro kusau kin khot dia kata kades ki tempat peni na kata kadang ni nak ban kami tadi ni pas ni fit ni di peni haban chu ong tadi qualified candidates ken kata petian chu ong koi mo kaniru kadi ka hok ka jungi mo ni trishitom ni pulikon ni krekon ni trishitom ni minot ban ni yo ban ke yuso tementala da don mo ban shimno yuso jong ji trishitom jongane jong pi ngat trai manu ni lumis go ko ni kata ti nomor bang yo
kaya kani ka result ti kani ba ka jingkay stong nakatadaw ni don hang ni dawakin long ya ka hok la jong kani kamdi ko mungin point out yan yun na ni justify yan mo yun and ka long tamungin sa voice ya ka right na jong kani ka hok ka jong ni lapal sa kani ka hok ka jingkay stong ti nakatadaw balingin sa form ni ba pass kani exam ti nakatadaw long ni don hang ni when ka part ban ya ka physical verification ba anu long delete long postpone hindi kanya chakman naman ba ka kung ka jingdan ka post kita kita ki ba long deserving kin kinyo